अहानबद मयामबु चेसम नवासना तरामना ओक्सरी अमदी इकाई खुमनबु उच्चरी ngasi mayamgidamak puduna laksariba warisi खितंग तांगना थोकपा थौदोकसिंगी मनुंगदा अमनी थौदोकसी साउथ कोरिया दा थोखिबनी थौदोकसिगा मानब इंडिया दासु अमा अनिदि ताखरे अदबु मिसी मिना यावब्रा यावदब्रा हाइबदुदि का हेन्ना डिटेल्स ता चंगुदबना हाइजबदि ngamde हौजिकति साउथ कोरिया की थौदोकसे अमुक तामिनरसी सोगलिसंगनी कुनगी मार्च की तांग अहुमने मफमना साउथ कोरिया की डेजियोन सिटी दा लेबा अपार्टमेंट अमखकनी चही यांखै की मथक्ता लेबा नुपा अमा तुमनबा फमुंगदा चंगलक्लमी नुमितसे नॉर्मल ओइबा लेबाक पोकपा नुमित की नुमिदांगनी अयुक्त थबक चतोबना मरम ओइरगा नुपा से ब्रश कैका तौथोक्तुना ngасidi nganna tumage haina wakalda khalami matamsida mahaki phone sida notification amakhak laklami machanupa ga tinaba marup amadagi message amakhak laklami message se kari su khaludana ahal sina hangdoklami message sida photo amakhak yawrami ahan badadi mahakni yengliba picture se kari no haiba gyan tabang hamlamde masigi matung picture se zoom tawga yenglami ahal sigi maithong is sakfam si yamna thunu honglaklami pairamba phone makhutagi nan thakiduna leimai da tarami picture se urubadagi ahal se chumna lepang amdabadagi makhada famtharami matung tarakpada ahal sina mahakna uriba picture se punsigi oina khwaidagi disturbing oiba picture amakhakni hairami mahakki memory da hingli fawgi di picture se ki mami amadi adum targa layani hairami mahakna uriba picture se nupa gi film tadraba private part ki picture ni picture se utharak liba mioi si machanupa ga yamna luna tinaba marup singe maraktagi nupa se su amani aduga picture da yauriba haksangi private part si machanupa gi ni thokriba thodok si karino mapa gi makhutsi nikpa leplamde mahakna uriba si chummibra haiduna amuk hanna photo sida yenglami adubu mahakna uriba si achumbo oirami photo tharliba mioi sida mapa sina call tawrami aduga picture sigi marumda leiriba wari si karino hanglami marup sina mahakti chumnagi photo se tharakpani hairiba photo se kanagumba mana mangonda forward tawrokpani hairami kanagumba ama hairiba nupa sigi mingsi ji hun kawi mingse tabada mapa si wangang ba thoklamde ji hun hairiba nupa si su macha nupa ga yamna luna tinaba marup amakhakni mapa sina ji hun hairiba nupa si masak fazana khangi ahal sigi macha nupa gi mingsi minsu kawi mahak si ji hun ga lekai amada yumthangnaba oina makhoi ani na chahi manga surakpadagi leiminarakpani chap manaba school da su taminarakhi ahan bo oina thingnarba matung chahi kunthra gi matung da su makhoi ani se hojik su marup mapang oina leiribani mapa sina message sida uriba haksang gi part si machanupa minsu gira hangbada photo tharliba nupa sina ji hun gi matung inadi hoi minsu gi ni hairame ahal sina police ta khudakta call tawrame matam se numidang gi pung mapan kha henba thangai police na su thodok sigi matang da yamna thuna investigation hawrame makhoina ihan hana tawbasi minsu gi phone number se tawraga mahak se kadai da lei haina location check tawrame mafam su khangdokpa ngamlame minsu siogo district ki segionda mahak ki location si ulame adubu karigumba ama thokpagi mawang amakhak malame mahak ki phone gi location si mafam amada adum lengdina lei minsu gi location gi area sida motels marang kaina lei police na thi humbagi thabak si makhoina fangliba location sida oina focus tawrame akoi beda leiba cctv footage sing mathang mathang check tawrame aduga minsu bu kanana target tawkrino haibasi su police na yengchenba hawrame mayam se tawrikanda police na minsu gi background history su check tawrame amadi yamna maru oiba information khara su fanglame lakadaba tha amasida minsu gi court ki hearing date leirame tha taru ki mamang haibadi 2019 gi september tha da yunjung kobi nupi amana minsu gi mathakta mahakna tumikanda izat manghanaba hotna ki haibagi charge amakhak police ta complaint file tawrame hairiba complaint sida minsu maral leiragadi nupi bu izat manghanbada phangba chairak simak fangadoribani minsu si officially oina police na fadabida mahak ki charge si court trial hodoini mahak si hodoksida maral lei leite haibadudi trial gi matung da khakta khangmangam minsu na mangonda sirak liba maral si yumpham yaudabani hairami lawyer manektuna court defense tonaba sem saraga leirami wafam mayam sida yumpham moiraga police na yunjung kobi nupi sina mangonda toge hotnaramba charge si ga mari leinana minsu gi private part si kakthat kiba oiba yai haina chingnarame hau kiba matamda thodok haifet manaba amakhak thokhirame 1991 da kimbunam kesida nupi sina mahakpu angang oirikanda izat lobi hiba nupa si chahi kundi matungda thiraga victim nupi sina nupa si hatlamme mahakna su nupa si private part sida main target tawrame adubu minsu gi kesida di chamamnaba khara amuk leirame picture asibu ahan ba tharakiba mioi si ji hunni ji hunga minsu ga yamna luna tinaba marup amakhakni izat manghan birame hairibe victim yunjung si ji hunga nungsinabi nupi khak oibata natana mahak lhongnaba su plan tawga leiribani mahak ki fiancé ni punsi gi oina yum panduna
ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯗꯧꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨꯞꯃꯛꯅ ꯏꯖꯠ ꯂꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯕꯅꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯖꯤꯍꯨꯟꯒꯤ ꯐꯣꯟꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯌꯨꯟꯖꯨꯡꯒꯤ ꯑꯦꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯁꯤꯗ ꯎꯠꯂꯝꯃꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯦꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯂꯝꯃꯤ ꯌꯨꯟꯖꯨꯡꯒꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯁꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ 3 ꯂꯩ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯗꯅꯤ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯁꯤ इचिक चिकलम्मी अयाम्बन तुमनरगा लोइना लई पुलिसना युनजुंगी अपार्टमेंट की डोर फेल से खिंगलम्मी अदुबु रेस्पॉन्स अमता पेरकलमदे थोंगदा अमुक थिलम्मी अदुबु हमु हमु ओइरम्मी अदुबु थोंग सिदा अमुबा प्लास्टिक बैग अमा थोंगी हैंडल सिदा यान्दुना लैबा उरम्मी अयुक्ता डेलिवर तौरम्बा संगोमसु कनामतना थेंखिबगी ममी तारमदे थोंगी ममांग सिदा अदुम लेरम्मी मसीना ताकपदी युनजुंग युमसिदा अयुक अंगनबदगी लैत्रे हाइबनी अदुबु अमुबा प्लास्टिक की बैग सिदा यारमलिबसि अतै करिसु नते मिनसुगी मपादा थारखिबा फिबम खाइरबा प्राइवेट पार्ट से ओइरम्मी जीहुन्ना क्राइम तौफमदगी हाइरबा पार्ट से कक्थतुना युनजुंगी थोंगसिदा यानसिन्दुना थमलम्बनी जीहुन्ना थवोइना तौगे हाइना तौबा माली महाकना मफमसिदा पुरक्की हाइना खल्लगा प्राइवेट पार्ट से पुरक्खिबनी मरम असिना पुलिसना अकोइबसि सर्च तौनबा फिरप लौरम्मी बिल्डिंग सिगी ममांग थंगबा सरुकसिदा मई फजना गांदबा पार्किंग एरिया अमखक लई फ्लैश लाइट तौरगा मफम सिसु फजना थिरम्मी सुमाइना थिरिकानसिदा पुलिस अमा चप लेपलम्मी सिलिंगदगी कैगुंबा अमा यालगा लैबगी मोंग अमखक उरम्मी अहानबा येंगबदा फीगुंबा अमगी ममीनी हाइना खलम्मी अदुबु यालिबा पोटसि यामना चावरम्मी अदुगा तपना तपनासु साइड अमदगी साइड अमदा लेंगबसे उरम्मी फ्लैश लाइट से मथक्ता कापखतुना येंगबदा यालिबा पोटसे मी अमखक ओइरम्मी पुलिस मयामसि यान्दुना लैरिबा मीसिगी मनाक्ता चेंसिलम्मी इमरजेंसी सर्विस सु यामना थुना कौखिरम्मी पार्किंग एरिया की कॉर्नर अमदा कयाक अमा लैबा पुलिसना थेंगनरम्मी पुलिस अमा काखतुना यालिबा थौरी से कक्तुना मखादा अतोपसिंगना नुपासे ओकलम्मी नुपासे मखादा इफंदुना सीपीआर अप्लाई तौरम्मी अदुबु रेस्पॉन्स अमता पेरकलमदे मखाताना सुम सीपीआर से पिरम्मी ममै थंगदा नुपासे लेंगलक्लम्मी खोंजेल अमा थोरकलम्मी मसिगी मतुंग ममित पांगथोरकलम्मी पुलिस अमना मखाताना नुपासेगी थबाकता नंबर खोटपसे तौरगा लै अदुबु नुपासिना यामना खोंजेन पिकना नहाकना तौरिबदु नाइ लेपो हाइरम्मी नुपासे हिंगलम्मी अदुबु पुलिसना नुपासिगी खोंगावसि ईना पुमचो चोटपसे उरम्मी फमजलबा ई लैबसु फाइगनदगिना खु फावबगी मरकसे लैबा थेंगनरम्मी अदुबु महाकि मसादगी ई थोलकपदि उरमदे पुलिसना नहाकसि जीहुन नत्र हंगबदा मंगक्तु नोमदुना होय हाइरकलम्मी मसिगी मतुंग पुलिसना महाकि राइट से करिनो खंगहनदुना मफमसिदा महाकबु फारे हाइरम्मी महाक फाबा मतमदा रिएक्शन अमता उलमदे चुमना इमोशन अमता उत्तबिदा लेपलगा लैरम्मी पुलिस स्टेशन दा पुरक्तुना वाहंग पाहंग तौबा हौरम्मी अदुबु इंट्रोगेशन सिदगी हेना अर्जेंट ओइबा तौदव थबक अमसु लैरम्मी हारिबा थबकतुदे मिनसु से हिंगलिब्रा खंगदोकपसिनी नुपागी प्राइवेट पार्ट से कखिबदा मियोय अदु सिगनी हाइबसिमक्ति लैते ग्रोइन एरिया सिदा यामना मरु ओइबा आर्टरी अमा लै हारिबा आर्टरी से कक्तबा तारगदे अथुबदा सर्जरी तौरगा यामना लाइना कनबा ngami अदुबु मिनसुदा अटैक तौरनिबा मतमसि नुंदिनगी पुंग अमगी स्वाइदनी अदुबु जीहुनबु थेंगनरिबा मतमसिदि पुंग 12 मुक लैरगा अहिंगी पुंग अमा स्वाइदनी पुलिसना मिनसुगी थौदोक्सि खंगमदबदि याय अदुबु मखोइना मिनसुबु यामना थुना फंगनबा थीदवनी हाइबसिदि खंगलम्मी पुलिसना जीहुनदा मिनसु कदाइदा लै हंगलम्मी अदुबु पाउखुम पिउ हाइबारमदे मंगोंदा चुप अमा हाना पिथौ मसिगी मतुंगदता महाक वा nganggani हाइरम्मी इन्वेस्टिगेटर से यामना सावरम्मी महाकना खंगलम्मी मदुदि कैगुंबा जीहुन से खरा केन खंगलगदे सोइदना वा हाइदोरकनी हाइबसि मिनसु से हिंगलगा लैरम्बा याय मरमसिना इन्वेस्टिगेटर से यामना सिंगना फिरेप लौबा अमखक मथौ तारम्मी जीहुनदा चुरुप अमा पिरम्मी यामना मोंग हादना तबना इंगना जीहुनना चुरुप से चिंगदुना लैरम्मी अहानबा चुरुप मचै से थकपा लोयरगा जीहुनना महाक से वा ngangbा हौद्रिकांदा अतोपा चुरुप मचै अमा अमुक पामी हाइरम्मी मसिगी मथंगदा अमा अमुक पामी हाइरम्मी डिटेक्टिव ना वाहंग तौबा मतमसिदा जीहुनगी ममाइदा यंगलम्मी महाकी ममितकी मरुमदा करी लैरि हाइबसि डिटेक्टिव सिना ज्ञान तानबा होतनरम्मी जीहुन से वाखल वाबा उरमदे मरा लैतबगी मोंग अमा ओइनसु तौरम्मी महाक से यामना इंगना चुरुप से थक्तुना लैरम्मी माइथोंगदा ममी अमता उत्ते यामना लूना तिन्नबा मरुप अमगी बॉडी पार्ट अमा कक्थतखिबा मियोय अमनी हाइबा सुकमान मालमदे नहाकना मिनसुगी प्राइवेट पार्ट कक्लिबसि मरम करिगिनो हंगबदा जीहुन वा अमता खुमलमदे क्राइम से नंगना सावबदगी इमोशन कंट्रोल तौबा ngमहौदबगी इन द हिट ऑफ मोमेंट दा तौखिब्रा हंगबदसु करी अमता खुमलमदे सुम मतम से हौखिदुना अहिंगी पुंग 3 हेलक्लमी चुरुप उपुसिसु लोइसलक्लमी हौजिकति क्राइम से तौखरबा मतुंग पुंग 13 हौखिरमी मिनसु हिंगलमखिगनी हाइबगी चांसी तपना तपना सुम मांगसिलक्लमी ममै थंगदा अहिंगी पुंग 3 मखाइमुक ताबा स्वाइदा अरोइबा चुरुप मचैसे सिंगदुना
जी हुन्ना मिनसू की लाइफम से ताकथोरकलमे महाकना हायरलिबा लोकेशन से मिनसू की फोन लोकेशन उतलिबा मफम सिमक की मोटेल अमगी ओइरमे पुलिस अयुक की पुंग मरीदा मोटेल सिदा यौरकलमे फ्रंट डेस्क लैबा मियोइसिना मोटेल से अहुमसुब फ्लोर जी हुन की मिंगदा रूम अमा बुक तौदुना लई हायरमे मास्टर की सिनरगा रूम से हांगदोकलमे थोंग से हेक हांगदोकपगा रूम मनुंदगी थोरकपा मनमसिना खोंग थांगजिनबा ngमलमदे रूम से मई थांगतलमे रूम मनुंग से हॉरर मूवी नमखिबगी सेमगा थंबगी मोंग अमदा लेरमे बेड शीट से ई न पुमचा चोटलमे रूम से फ्लोर दसु ई मयाम अमा तारमे फकलांग दसु ई गी दाखफम तारमे फमुंग मथक सिदा मिनसु तारगा लई महाक से सिरबने मफी मरोल अमता यावरमदे मंगक सिसु हक्सांगा तोंगाना लैबगी मोंग अमखक मालमे यामना कुइना सिदुना लैबगी मिनसुगी हक्सांग से यामना इंगलमे ख्वांगी मखादा येंगमदा महाक की प्राइवेट पार्ट से यावरमदे मफम सिदा लैरिबा डिटेक्टिव सिंह फिवम से येंगमा ngमदबगे ममित तुमसिनरमे अदुबु जी हुंदी हौजिकसु सुरुप से सिंगदुना यामना ज्ञान ताना लई महाकती मिनसु से अटैक तौलबा मतुंगदा खुदकते सिरे हाबसि खंगलबने पोस्टमार्टम रिपोर्टना थोखरिबा यामना तमथिबा मिहार असगी मतंगदा अमुक हना कन्फर्म तौरमे मिनसुगी ngak सिखक्तदा थांगना यामखिबगी इंजुरी कुंतरुक लेरमे असोक पतरा मरी अमना ओइ थंबा साइड अदुगा तरानी थोय अमना येत थंबा साइड तने ख्वाइदगी थीने सोकपसि मिनसुगी हक्सांग मनुंगदा इंची मरी हेन लूना चंगमसिने महाकी ये थंग हिप अमसुंग साइटसु यामना थीना सोखिबगी मफम कया अमा लेरमे महाकी खुदतसु अटैक तौरकपा सिदगी ngakthoknaba hotnakhibagi asokpa injury kaya ama leirame minsu nasu ngamiba makhaydi ngakthoknaba hotnakhibagi mami amakhak urame minsu hatpada sijinariba khutlaisi inchi 13 sangba kitchen da senaba thang amani amadi local school gi nakanda laiba ising laiba jaga amadagi thang se fanglame अदुबु पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिदा कंफ्यूज ओइबा वाफम अमखक यावरमे वाफम सिगी पाउखुमसि कनानासु फुल्ली आंसर पिबा ngमलमदे ट्रायल गी मतमदा जी हुन्ना असुमना टेस्टिफाई तौरमे मदुदी महाकना मिनसुगी बॉडी पार्ट से कक्पा मतमदा महाक से हिंगली मिनसुना महाकी मखुत से थांगतुना मचिनदा खुंबा उइ हायरमे अदुबु पोस्टमार्टम तौखिबा डॉक्टर नदी मिनसुगी प्राइवेट पार्ट से सिरबा मतुंगदा कक्पनि हायरमे अदुबु जी हुन्ना हाइबा वाफम सिना चुंबा ओइरगदी कक्पगी थबक से हिंगलिकांदा तौखिबनी वाफम सिदा कोर्टना जी हुन्दा अचुंबा हायु हायना प्रेशर अमखक पिरमे अदुबु जी हुन्ना आइदी आइना उखिबदु मयामदा एक्सप्लेन तौजबनी हायरमे जी हुन्ना तौखिबा थबक सिबु खंगबा मियोय सिदी मोटेल गी रूम मनुंग सिदा सीना फंखिबनी सेप्टेम्बर 2019 दा थोखिबा थौदोक कयाना हाइरिबा मिहात असिबु ओहेलखिबनी मिनसु जी हुन अमसुंग महाकी फियांसी युनजुंग देजियोंदा लैबा बार अमदा पुन्ना यु थकपलाक्लमे मखोय अहुमगी मुडसी यामना रिलैक्स ओयगा लेरमे कपल अमगा थाइनगी मरुप अमगा वखल नुंगाइना ड्रिंक तोमिनरमे बार थकप लोयरगा युनजुंगी अपार्टमेंट लाक्थुना अमुक यु थकपसे मखा चथरमे थकपसे हेनमनखिबगी जी हुंदी काउच ता गावरगा तुमखिरमे मतमसिदनी थौदोक थोखरिबसी युनजुंगसु मागी फमुंगदा अनकॉन्शियस ओइना तुमगा लै मिनसु गावरगा अनकॉन्शियस ओइरिबि युनजुंगी मनाक्ता लाक्थुना नमजा नमथेक तौरमे मथंगी अयुक्ता युनजुंगना थोखरिबा थौदोकसी अमममता ओइना निंगसिंगलक्लमे महाकी मसादा दाखफम खरासु लेरमे हौखिबा अहिंदा गावजरबसु थोखरिबा थौदोकसिदी नोंगालपदा लोइना निंगसिंगलक्लमे मरमसिना वाफम से जी हुंदा हायरमे अदुबु जी हुन्ना वाफम से थाजबा ngमलमदे मिनसु महाका पिकलिंगैदगी तिनरकपा मरुप अमखकनि महाकना असुम तौरमगनि हायबा सुक्था थाजरमदे अदुबु युनजुंगना उतलिबा रिएक्शन से उरगा वरी से महाकना सेमजलगा लीबा नते हाबसि जी हुन्ना खंगलमे मिनसुदा थौदोकसिगी मतंगदा वरी तौनबा जी हुन्ना होटनरमे अदुबु थौदोकसिगी मतंगदा इन डिटेल्स ओइबा रिपोर्ट अमता लेरमदे थौदोक अमदि थोखरे हायनादि पल्लमे अहानबदा मिनसुना थौदोकसि थोखि हायना याजरमे अदुबु पुलिसना इन्वेस्टिगेशन से सुमखा चथरकपदा मिनसुना मागी वरी से अमुक चेंज तौरमे नुमिसिगी नुमिदांगदा महाक से यु ngawmunbana करी थौदोक थोखि हायबा महाक करी अमता निंगसिंगदे हायरमे महाकी वफम असिना पुलिसना महाकपु कस्टडीदा थंबगी महुत्ता थादोरकलमे जी हुन्ना मिनसु थादोरकपसि सुया यानिंगलमदे मिनसु लोकअप थमदौनी हायरमे जी हुनगी वाखलदा पुलिसना थौदोकसे सीरियस ओइना लौदे खलमे युनजुंगना ऑफिशियल ओइबा कंप्लेन अमा फाइल तौरमे मिनसुगी मथक्ता क्वासी रेप चार्ज पालमे हाइबदी इज्जत मक्ति लौखिदे अदुबु लौनबो होटनखि नमजा नमथेकी चार्ज अमखकनि मिनसुना लॉयर अमा हायर तौरमे ममांगदा मसाना याजखिबा थौदोकसि हौजिक्ति कोर्ट डिफेंड तौनबा सेम साबा हौरमे जी हुनगी असावबसि हौजिक्ति कंट्रोल तौबा ngambagi वांगमदा ओइरमे अक्टोबर 2019 दा जी हुन्ना कोरिया की ऑफिशियल नेशनल पिटिशन बोर्ड ऑनलाइन दा पिटिशन अमखक थागतलमे हाइरिबा पिटिशन असिदा मिनसुना तौखिबा वाफमसि यामना फजना एक्सप्लेन तौरमे अमदि महाक मसाना मराल से याजदौनी हायरमे मखाताना मिनसुसि आइगे अंगांग ओइरिकानगी मरुपनि महाकपु महुत सिनबिनबा आइगे इफमदा अतोपा मियोय अमता लैते हायरमे हाइरिबा एसोल असिना मरम ओइरगा
ꯌꯨꯟꯖꯨꯡꯁꯤ ꯁꯥꯏꯀꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯌꯦꯡ ꯄꯊꯥꯞ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯁꯤ ꯃꯊꯟꯇ ꯁꯤꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏ 1,000 ꯈꯛꯇꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯁꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯃꯤꯟꯁꯨꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯜꯁꯤ ꯁꯣꯛ 2020ꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯜꯒꯤ ꯗꯦꯠꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯅꯛꯁꯜꯂꯛꯄꯒ ꯖꯤꯍꯨꯟꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯂꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯦꯁꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯈꯪꯂꯝꯃꯤ ꯅꯝꯖꯥ ꯅꯝꯊꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯥꯔꯖ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ एविडेंस का हेन पुथोकपसु ngamde by any chance accused se mara leire haina lauthokpa taragasu chairak se ka hena kanbo oiramde minsu su kanano haiba masa khangkhrabani ahan bada thodoksi thoki haina masana yazarami aduga amuk kari amata ningsingdre hairakibani karigumba minsu mara leite hairaklabadi yunjungna thokriba thodogasigi potlumsi punsi supagi oina puduna leidoribani masigi matung mihat mipun thokliba numisigi mamangi numidang haibadi Mars ki tang ani gi numidang se laklami Jihun amasung Minsu numidang sida thengnaraga yu amuk thaklami matang sida Jihun na Minsu thengnari basi magi wakalda kari lai habasi mayak sengna khangmangam lamde adubu makhoi ani na yu thakpa sida amuk hanna Minsu na yungjungi matangda tabada nungairoi wafam kaya ama hairami lohongduna yum palaga leminador binupi amagi matangda sumaina ngang sakpa torakpa sida Jihun tuminna taraga leithokpa ngamlamde Mathangi numit Mars ki tang ahumda Jihun na Minsu da contact toduna motel amada thengnasi hairami Minsu na su yarami Jihun na inchi 13 sangba kitchen da sinaba thangse puduna laklami nongdin gi pung amarom taba swaida hariba thangsina Minsu bu motel sida hatlami mangakta thangna kun tarulak hena yalami atopa haksangi saru kaya da su thangna yalami masi matung Jihun na Minsu gi genital part si tawge yauna thangna kakthalami nupi da namja namthek tawbagi symbol amu oina utnabagi damaktani Jihun na pangthokriba thongsi hairiba haksangi part se puraktuna yunjungi apartment da laktuna mahaki thongda yanduna thamlami Jihun da mi hatpagi charge palami trial gi matamda thodokse asawna maram oiraga tawkhibani haina argue tawrami thodokse thokadaba nomu walikanda Minsuna yunjungi matangda tabada nungairudaba wahi wata kayama hairakpana thodoksibu थोरकनबगी मरम ओइरखिबनी हाइरमे अदुबु कोर्टना महाकी वाफमसी रिजेक्ट तौरमे Jihun na मोटेल दा थबक से पांगथोकलुरगे हाइदुना मयुमदगी थांग पुदुना लाखिबनी हक्सांगी मफम कयादा हंजन हंजन थांगना यानखिबनी हक्सांगी पार्ट अमा कक्तुना अकक्नब लोकेशन अमदा पुदुना लाखिबनी मसगी मतुंग फोटोसु अमुक कापखिबनी मयामसिना थौदोक्सी ngaihakki asawbana maram oiraga thokkhibani haibasi chanadi hairame कोर्टना वाफम अमुसु अमुक थमलमी क्वासी रेप केस के ट्रायल हरमदाइदा Minsubu hatpa haibasi mahakna tawkhriba thabaksigि fanggadoriba legal ge consequence dagi manghan khibani haina logani hairami just na makha tana ngasigi chawkhatlaba samaj asida any crime amagi police ta natragana mari lenaba department na chattabida makhoina lokholakpa action ngaidana ai isana laman khumba miyoi singi chanafam leite hairami 2020 gi July thada Jihun chahi kun jail da leinabagi dandi pirami masiga loinana jail dagi thadorlo matungdasu chahi tara GPS haptuna mahakbu monitor tawdoboni hairami defense amasung prosecution side animakna chairaksi gi matangda just appeal tawrami prosecution side tagi chairaksi yamne strict oimande hairami Jihun gi maikei dagi chairaksi yamna kanmalli hairami prosecution side tagi Jihun se yamdrabada chahi 19 gi chairak phangpham thoi hairami 2020 gi November 13 da court na pikhiba ahan judgment si cancel tawrami just na crime si gi serious oibasina nakal amada thamaga Jihun na amuk hanna matung tarakpada chap manaba action si tawrokpagi oithokpa lei amade mahakna tawkhriba action asida mangoda nungaitaba faudabasi uraga mahakki chairaksi chahi 15 oina pire hairame chairaksi lauthokpa matamda Jihun gi chahi si 53 surame jail dagi thokpa matamdadi masagi chahi 33 surani mioi kaya amana Jihun gi action si yaningdaba fondoklame Minsuna tawkhi haiba action si gi damak mi amagi thawai lawba haibasina justice nate mahakna tawribasi anoba crime amakhakni hairame mi amana toba crime gi matik chaba chairak pinaba lo mayam amale adubu mayam si Jihun na kanthokhtuna chatkhibani adubu amuk mihai kharana Jihun gi thawngsi thagatnarami Minsuna mahaki fiancé bu namjanam thek tobikhibani ahan bada towi haina yazarami adubu achumbasina problem amkha create tawre khangbada Minsuna wa se leiduna lan amuk haijalakibani mahak masana tokhiba crime amagi chairak fangdanaba lawyer nektuna sem sabasu hawrakhibani maram asina mayamna Jihun gi action si achumba khongthangni haina justify tobusu yawnarami masigi matung amuk tabada hangoiba wafum kayama haikibani Jihun gi wakhalda kaigumba court ki trial se ngairaga leiragadi Minsu charak fangdana loikhiba yai amadi yunjungna amuk justice fangdana polum amaga loinana
hingduna leiba tare khalame kaigumma min suna chumbasi hawdagi sumleptana hairamaba amadi police nasu mahak pu thadokpagi mahutta custody da lahelamagade wari sigi mayolsu amma oiramba yai yunjung na mayumda halakpa matamda ji hunna thamlamba posakse thengnarame adubu yunjung bu yengliba psychiatrist na wafum kaya ama miyamda thamlame mapandagi yengbada thokriba thodoksi laman khumba oina mayamna uramgani nupa amana mahaki nungsibigi damak tawkhiba crime ama oina miyamna ubiramgani thodokse thoktrikan mamangda yunjunga ji hunga breakup tawrame adubu breakup si ji hunna accept to haibe yaramde mahak si yunjungda obsess oirame thang tawraga yunjungda ki halame masina maram oiraga yunjungna mahaki mathakta criminal report amasu file tawrame ji hunna minsu hat matam sida yunjung si ji hungi fancy oidre interrogation matamgi wafam amasu amuk thoroklame interrogation gi matamda ji hunna detective ta aina yalamba se khawdu yunjungna ukhrabra hanglame detective na ukhre hairame matam sida ji hunna adu oiragadi yare hairame matang sida wari sigi in detail si loizare wari sida gi aikoina khangba haibabu endabana maram oiraga thawdok amagi laman khumbadi yai adubu maduna amuk agi punsibu khangu thakta manghali haibasimasu achumba wafamni sigumba tanja sida aikoina kari toba yai haibasi wari tabi besai nausingna adom adomgi oiba mod amatang thambiramu ji hunna pangthokriba thabakse mayamgi wakhalda justify oi natragana oide haina khanbra mahaksi court ki trial gi judgment sing aifam thoi natragana thokte haibadusu mayamna thambiramu masi hairaga ngasi di wari si matang sida losinjage thank you everyone